ki khubor ka Polisi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdob Ying Jongpi Presiden kami Meghalaya Pradesh Congress Committee Mbak Vincent H. Pala ulakam bakam shim nadan kanu ke Jingbei Tyngka haduk menta Jylla Meghalaya na 12 Sdang ke Polisi bei Tyngka namar bakarukam trekam kalong ke bajrang bah. Haba jingmut halo ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act uba pala uloong bakam dan kanu ke jingatangku Land Transfer Act. Si jingsha kadai ka kisu kwa ban control na ka office tangkawai ka office ya borok ki kam ndre ya ki polisi ya ki an ki baladon lepah ki pendon kam dengan asnyo bak invest si kadai ka jakaban decentralized ban ailat ik industries dengan try ke planning lomba ke office jong chief minister ki kwa ban control lu dia borok te kata kemlar ban long namar kam dei ke pasuk kumbalong mentan do penai mach hadu mentan do balon jak invest policy don investment re kalau keli ke tu si bat ki office ngong don investment ong em ke prosedur ke belong lenti tenang duna susu te ka investment hi ka jingle hi ka dei ban control ke jing ke di bor hapeding jongki kata ke jingmut jongki te kanam poi sei try ba ka wen ki benta kalong ba ka jing ya shoot para makiro kodon tiki kema ban ikni kabor jong kawai ki department da kawai ki department kata ke degi intention ki jongki jitmo jongki kalan transfer act hi kimla ban thet jaka kum ki thmo ke invest policy ke ki clement act ya kalan transfer act ki shu change ke policy jaka pa kin le lamba ka single window ke mandra no lamba ka jaka pa kin le lamba ka industries kin le lamba ka planning te ka to kimlar ban le namar manta ka act hi bakin thet jaka ke ne ka tai tiki habyo NUC ndaki le no kono habyo si ne kishnong habyo NUC te kamde re basuk bakin thet kulmar kin le te kata hinga try ki klam amen ya ka ak ban land transfer ak te ngatrai kamde ga jingma hado kat kumbangi mut